sanibonani kuzo zonke indawo lapho kuzofinyelela khona le video bese ngicela nje mawusaqala nokusijoyina kule channel ungakhohlwa ukucindezela usubscribe khona uzobona konke enkusha engizokuphathela khona. Namhlanje ngiphethe udaba leNkosi Yamagcokama lapho ichaza khona ukuthi cha bobo abantu bengasuka uyithatha ngolaka lento yokuxabana kwabaculi, hayi ngoba kusuke kuxatshone ngempela, kusuke kuwumdlalo wensizwa nokuzwana amandla kwabacuba kaMaskandi. Ngaphandle kokupholisa amaseko bukeli ngizocela nje ukudedela lolu daba Inkosi Yamagcokama ichaza khona. Right, siyayibona inxushunxushu la sikhona kwaMaskandi. Uthothe ezinye insizwa ayisabhekani washa kwacima. Wena ukhona umuntu ongathi awubhekani naye la endimeni kaMaskandi? Ngathi nje emculweni kaMaskandi kuna lento yomzizwa ehlala ikhona, so ngeke ngize ngithi angibhekani nabo ngoba ayikho ngenzondo ngokubeka nje ngengoma kwazi phela kuyafunakala ukuthi sizizwane nje amandla sizinze kungesiko ukuthi mhlambe sokukhona ukuthi mhlambe akusabhekwa noma kanjani yabo lokho kuvikisana ngiyayithanda ukho personal umuntu yes okwami ukho personal ngoba noma ngathiwa siyahlangana nomuntu akukuthi mhlambe sekuyabanjwa ngizange because makuthiwa kuxatshene phela fanele umasihlangana zikhale nje kunyakazi ngithola mhlambe sekubanja namawashi kodwa yes ayenzeki lapho ngoba akuyona into personal. Ngiyibona nje abanye abantu bayithatha personal asuke beyibukela kude ukuthi bayafika epage mhlambe lami ka Facebook bafike bekhuluma izinto ezingezinhle laphana ezithi mhlambe ngiyisitha serious lo muntu le abasayidana kanti akukho kanjalo akusiyinto personal ngoba kusoka umdlalo wensizwa umdlalo nje wengoma kahle kahle. Nkosi ngiyayithanda kuma uyicacisa le ukuthi nana kubalandeli benu abangayiqoki lento kuzokudlule nini abanikazi bayo uyabona yes kunjalo right. Ngibonge ngibukeli ngokulalela le video ngicela ke nje undenzele usubscribe ungakhohlwa nokukhomenta lapha ku-comment section ungitshela ukuthi wena ngabe ucabangani ngale nkulumo yeNkosi Yamagcokama. Ngiyabonga.